ti makitak dito'y salas. Wen siyak pa'y ti kunam gardo. In online selling ko ti daduma. Di daduma, in sursur ko kadagiti kaaroba. Bilibakin ka. Talaga alin niyang kagnegosyo? Ay nawaw. Wen mat nga min lakay. Angam kita mata di mo na inayunan iti kalokwan ti panagnegosyo. Iti kasta tuloy-tuloy ti swerte. Wen ka di lakay. Anyang iti sumaranong ay lakong bakit? Agpampanunutak pa'y laang. Pilyam nagitay demand ako nada tapno magatang adagaws. Aywan! Addan nalagip ko lakay. Ne, inruar mo matagiti da na kaldero tayo. Anaan mong dagita ngay? Di mo ka di amaw ang mabalin a pagkwartaan ta dagito akaldero. Anyat kaya't mo asawin? Ay naku mapay, ilako ka. Na, ilakong kadanan. Ay sus, diskarte laang ti kasapulan lakay. Ugasak laang dagito'y mabalinang. Ay nawaw. Asino mo ti gumatang iti kasta kaldero ngay? Nagadukot asal sa ludsudo mo. Siya kunti makaamong agdiskarte. Saan aya nga imbagakken ka adi mo na inayunan iti kalokwan ti panagnegosyo? Saan mat talaga? Nag-text ni Insan Magic kanyak, nanang. Anyang ay tintext na kan ka anak ka. Mapan kayo kano iti ayanda, da itid nakada kayo. Anyang ay day tanga itid na. Ay, diyak mo ang mamang ano kwarta. Much money kat dahi diya aka-anakan nyo. Ay nawaw, agsagan ak ngarudan lukas ta. Ay na, ag-shower kan agpulis kayo pa, sakbay amapan kayo. Tapos saan anak kababain ka dakwada. Sika ngay anak ka. Saan ka di amapan iti ayanda? Ay saan, tada trabaho kita. Pumasyarak tulatan itong day off ko. Sika mati lumabas iti paraangan mi, Nana Vilma. Sa dino tinagapam nana. Ay, iti ayan ti ka anak anagapoy jay abroad. Napan ko inala ti kwarta a regalo na kanyak. Nukasta, adda nga ro ti kwartam nana. Ay, basit laang Rema. Amangan ket dino kayat mo ti gumatang itilakok nana. Second hand dagito'y kaldero, ngamayat ti quality na. Sagmamanungay dagita Rema. Sagpa 500 laang Nana Vilma. Mano ti gatangam? Nanginamot gayam. Ay nawaw, nanginangam imported dagito'y nana. Ken mayat ti quality na. Haya, iso agumatang kan. Mabiit laang taipilyan ka nana. Kumusta nga tilakad mo, bakit? Nasaya at latamay, kulas lakay. Ay, manungay tinted ka anak ka man nagapoy dya, Brown. 5,000! Ay, nawaw. Hey, dati kaldero anayon na. Kamalay ti pampanunutem lakay. Ginatang ko dagito'y akaldiro. Kurang ngamin ti kaldiro tayo dito'y balay. Second hand? Second hand dagito'y. Okay laang ta imported. Kan mayat kanu ti quality na kula ni Rema. Ni Rema tinaggatangam? Lakay, sagpa 500 lang. Anya? Sa dino tinaggapuan dagiti da na kaldero, tatang? Awan matigas sa kaldero tayo, Ginatag ni nanang mo dagita. Gimatang iti kaldero ngam second hand pa lang mat. Nakagingi ng araw. Mano ti binayadan na tatang? 500 makanaw ti maysa. Ay na wow! Nagninan? Isumot ti kunakan ko na itay. Hanggang sa nabalik ano ta imported. Ken mayat kanu ti quality na dagita kaldiraw. Ay, sa dino ti ayan ni nanang takasaritak. Bayamon. Narigat. O dahi ta ti diyo pagkinaawatan. Sa dino nga iti nagikargam kadagiti kaldero aginatang mo bakit?
Indulin ko pa ilaan iti silid ta. Na! Ay nawaw. Gimatang ka iti kaldero, idulin mo mailagayam. Mabalin pa'y mat ang mausar ti sigod a kaldero tayaw. Ay, Isu pa ilaan ti usarin tayaw. Tapno saan ang magasgas dagiti kaldero a kagatgatang ka. Inusikin handa gidya kaldero. Usarin tayo din Tapno makita no talaga ang mayat ti quality na. Ay, saan pa'y nga italakay? Ay na, saan apang display ti kaldero? Usaran tayon tukunak lang rudan. Ngam saan pa'y nga ita? Tanda pa'y mati usaran tayaw. $3,000, $3,500, $4,000, $5,000. Ay na, dakkel mat gayam ti ganan siya kadagiti daan a kaldero minga inlakok. Naimbag ko tanamati mat dagitay buyer ko. Imported dagiti a kaldero. Ay, bakit? Oh, si kamat gayam lakay. O ala, agtugaw ka, tagtimpla ak iti kapin. Sa dino tinangalam ka na kita akwarta? Bayad dagiti lakok undayam. Anya ti kayat mo nga ikape, tagumatangak iti tersena. Di mo ibaga ngayon lakom dagiti daan akaldero tayo. Anya ko maitanong lakok. Nasaya at kit di tapno maksayan ti rugit dito'y balay. Kan may sa, imbagak mat kadagiti gimatang a second hand dagiti akaldero. Nasayat at ang pakaawat mo. Nariga ti maidardarom ita apanawin. Win ka di, danag mun aya. Mala, ibaga mo no anya ti kayat mo nga ikape, taigatangan ka. Agawaam, tainton kon ibabawi. Ha? Sa dino tinangikarga ni nanang iti kaldero a ginatang na tatang. Jak meten makita iti kusina. Ay, an-anwam ko maanak kaw. Isu ko mati paglutwak. Nabutan mo't ngaminan ti sigod a kaldero tayo, Awan ka di ti daduma ang mabalin mo nga usaran. Awanan! Sana ka makaluto, no? Awan ti kaldero. Isu nga isuro yun, no? Sa dino tinangi kabilan ni nanang. Aday ti silid may. Ang di mo kutkut dyan. Urayam langan ni nanang mau. Anya? Kasano nga rin na makaluto, kaya madamdaman to na. Paawid mo siguro na dayan. Imbilin na ngamin, asaan ta nga usaran, ti ginatang na kalderaw. Ay na wow! Daanan, gamindulin na pailaan. Ay, kunaklakit din nun nakaluto kan iti pangaldawan tayaw, anak kaw. Ay na, awan ti kaldero nga ramatak. Isigod nga'y akaldero tayaw. Naabutan! Sana mabali na paglutuan. Ay, nawaw. Ingagaram samot adinadal. Ay na, di kayo pababasol. Tati manok yu ti makagapuno apay anatnag ti kaldero. Iso aday dyan, naabutan. Anya nga rudan nga iti usaran tayaw. Ti ginatang yu ni Rima. Anya. Ay na, sana pang display day dyan. Nang runa kat second hand. Irwar yun tapadasin tayo nga usaran, iti kasta, mapanagnagan tayo, numayat ti quality na, wano saan. No, wato yan ti kaldero nga aramata manakaw. Dahito ti ko na yung important, mayat ti quality na. Wan, iso nga luwada manakaw. Ay na, aglat-lati. Gagangay na. Ugasam latan sakbay nga usaram. Ay na, agdapay abot na, Anya. Mawan mo ti makita. Ay na, dahi taman ni, mingmingan nyo ana yung bag. Ay na, saan la may maysa? 1, 2, ay talo ti abot na. Diyak mo't makita. Ay na, mingmingan nyo ana yung bag. Ay, babasit nga min, iso asaan ang nalaka makita, ti abot na. Ay, naglukon day di arema. Gaputan na kapsot ti matak. Aglat-latay, kun naabutan na kaldero mitin lako na kanya. Ay, nakangingina pa ko na yo, Isubliyo lang na kita kaldero. Sayang lang ti kwarta. Sa pa-inted lang ti kasinsin ko na chay. Ay, wan, itamot lang. Isublikon ko na dagito a kaldero, anak ka.
Wala makisarita kayo iti nasaya at kankwana. Ipalawag yun, nga dadadaal ti inla ko nakadakay yun. Kastama ti important ako nana, hanggang saan mo tapod no. Ay nateraramidan nyo dito'y palay na filma. Ken adamat da na kalderong emot nyo. Wan, kaya't ko nga isubli dagito akaldero iti asawam gardaw. Ti kunan na kanyak si kunhan dagito akalderaw. Nga mayat ka naw ta importay kan napintas ti quality na. Ay nawaw. Ket no ija ili ti naggataak iti day ta akalderaw. Makitam day ta. Inulbudan nak ti asawam. Gaputan nakapsot ti mata. Lakwan nakit din iti about kan aglatlat ti akalderaw. Dito iti kun kunak. Ay mabit lang na Vilma, tayabak ni Rima. Da kayo ti agsarita. Saan ang mabalin nga i-refund ko ti kwartam? Ngamin, considered sold dagita kaldero. Anya sold nga ibagbagam. Katnusan mo't gayam ang mabalin ang mausar ti kaldero ngayon lakom kanyak. Kita ang manay, aglatlatay. Kan agdaabot na. Nana, maya ti kondisyon day ta kaldero idiin nalayo. Amangan mo't no da kayo ti nakadadaal. Ay nawaw. Saan minto upay nga inus-usar da ito akaldiraw. Basta siya, no return, no refund, nana. Ay, sana mabalin ti kastarema. Nagulbud ka kanyak, may papan iti kondisyon ti kaldero alakom. Kaskunak itayan, nana. Amangan no da kayo matlaang ti nakadadaal iti dayta akaldero. Lugi akmat no isublit pay laang ti kwartayo. Subli yun day ta kaldero, nanang. Saan ba ta kaya't niri mga isublay anak ka? Apay ngay. Kito basura matiin ko nakadayo. Amangan no da tayo ka na di nakadadaal. Ay, di tayo pa'y nausar da kita kaldero. Isumati ko na, ngam ipilit na mati kayat na. Sana nasayati kastangar aramidin na. Ay, nga nga rin aramidang manakaw. Ay, muntoy day ta kaldero. Siyak ti mga isublikan ko na. Sana gaputa bakit kayo, ket luklukwen na kayo. Idi pa ngay bagbagak adi mo na inayunan iti kalukwan ti negosyong Rima bakit. Ngaman niya tinaramid mo. Anya nga ron ti kayat mo nga i-refund ko ti imbayad ni Nana Vilma kanyak. Lugi ak matin Kan may sa, anya nga iti amu tayo. Amangan no isukit di ti nakadadaal iti dayja kaldero. Di ka man agar aramid sika. Ngamin, amok nadadaal dayja kaldero. Naimbag ko no jang shop lang tinangilakwam. Manang Rima, rumor ka dita. Ti anak ni Nana Vilma ti agpukpuk ka itiruar. Ay kakatungtungan. Darasan. Hey, saan amakaw nagitatat tao? Imbagak lang arudan, ano return, no refund. Rumwar ka ki din, tasolbaran nyo ti parekot yaw. Awa na. Sikat ti madadal iti kastakar aramidam. Amangan no awan ton ti agtalagken ka. Ano day tamang luk-luk o ti amok. Anya ti masapul mo, bakla? Siyempre, isubliyo ti imbayad ni Nanang kada kayo. Isublik mo ti kaldero yo. Ay, saan mabalin ti kasta ka panunutan, bakla? Ay, nawaw. Sana gaputa bakit ni Nanang. Kaya nakapso ti panagkita na kat luk-lukwem. Saan ko alino ko ni Nana Vilma? Iso tinagpili ka dagita kaldero. Ay, di nakulbo-ulbudan man. Apay, anya ti aramidam? No di mo isubli ti kwarta ni Nanang, inaagreklamo iti barangay hall. Sana nasaya at aluk-lukun nyo ti padayo at tao. O, di mapankalaang, idimandanak no idimandanak. Sa anak amabutang, ngamin, amok ahusto ti lablaban ko. Kinasarita nak ni Kapitan Itay. Ado ka nun, ti mangirek-reklamo kan ka. Anya, asino dagita nga agreklamo? Asino kumapay? Dagiti buyers mo Linukom ka no ida. Anya, linukom at isasawan dagita tattao? Malagip mo dagiti da na kaldero tayo nga inlakom ka kada. Imbagbagan pa'y nga imported, nga uray saan mat. Ha? No idimandada ka, adda ka di pagbayad mo, numultaan da ka, ha?
Kwa? No siya ka. Kasaritam dagiti bayas mo. I-refund mo ti kwarta, tapno malpas ti parikot mo. Ken inton maminsan na niya. Di mon ulitin ti kastang inaramid mo. Laglagi pa, bakit? Saan kantong agprogreso? Nuluklok ti padam a tao. Imayak, nana. Pakayat ko nga isubli ti kwartayo. Alaak matandag iti daan a kaldero nga inlakok kada kayo. Ay, imbagman, tanaka-amiris kan rema. Idi na minsan ngal daw, di mo kayat nga isublay. Dak kayat ti maibalod, wano mamulta nana. Isungag pakpakaasiak, tadidak ko man ipabarangay pay. Saan nga main ang nasaya at tinaramid mo, rema. Linukom ti padam at taaw. Importay kong kunam. Angam klasimot gayam. O sige nana, tapno awanan ti makunayo. Isublikon ti kwartayo. Pasensya kayon na Vilma. No siyak, mapakawan ka. Angam jaklaam mo akadagiti padak alinukaw. Ano sam ti ag house to house. Ket no di da ka mapakawan. Sangwam ti bunga ti dakas nga ramid mo. Negosyo, negosyo laan. Saan tay kumaan na yunan iti kalukwan. Ngamin, awan ti negosyo nga agprogreso, aglalo pa'y nuluklukwan ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo.